Ni rafiki yako Pastor Yona. Tena nimekutembelea tena jioni ya leo, niseme na wewe kwa habari ya maisha yako yaliyo ya maana sana, maisha yako ambayo ni ya thamani kubwa mbele za Mungu wako aliye hai. Huyu Mungu ambaye anakuwazia mema kila siku itwapo leo, anasema nimekuchora kwenye viganja vya mikono yangu. Unaweza kutafakari na ukaona ni upendo mkubwa namna gani ambao Mungu anao kwa ajili yako. Anasema amekuchora kwenye viganja vya mikono yake. Tafakari ni upendo mkubwa namna gani ambao Yesu amekupa. Mimi jioni leo nina neno moja tu kwa ajili yako. Nisikilize kaka, mama, dada, baba, nisikilize. Neno moja kwa ajili yako. Yuko huyu Mungu ambaye upendo wake ambao upimiki, upendo wake ambaye hauna kikomo. Kwa upendo huo alikuumba, kwa upendo huo amekuacha ukaa hai. Nami jioni leo nikushirikishe machache ambayo ina hakika yatazalisha ushindi kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Amen.